lokacija Srbac. Idem na Gradin. 653 metra. A prvo ću da obiđem ušće Vrbasa u Savu. To bi trebalo da je u ovom pravcu dole. Evo ovdje izlazim na jedan nasip. I sad idem ovim nasipom. Na vrhu Gradina. Tačno ovako iznad. Slabo se vidi. Srbac. Ovako. Desno od mene. Ovdje sam promašao. Trebao sam ipak vamo lijevo pored ovog smeća. Evo ovdje bi trebalo da je sada tu ušće. Sa Vrbasa u Savu. Blato. Sad koliko je zaraslo. Zaraslo ovaj prilaz. Vidjet ću. Ali tu sam. Evo Sava se već vidi. Ovdje izgleda da dobro plavi. Čim je ovoliko blato. Evo ga, uspio sam se probiti. Bravo. Evo ga, ušće Vrbasa u Savu, Hrvatska, grad Davor. Vraćam se sada ovim nasipom prema Srpcu, pa odvajam prema vrhu Gradina, Motajica, 652 metra. Ugrijalo je dobro danas. Sad sam ovdje u centru Srpca.
i krećem se prema Kaocima. Srpska pravoslavna crkva. Srbac. Idemo lijevo. Prema Savi. Ovdje negdje u mjestu Kaocima trebalo bi da se odvojim desno. Mislim tačno da se rijeka zove. I onda predstoji uspon prema Gradini, 652 metra. Sad sam izašao iz Srpca. Ugrijalo ima nekih 30 stepeni. A ima i oblačića. To meni ne stvara neki problem, jer ja ću da se odvojim u šum, a tu je hladovina. Srbac selo, 90 metara nadmorska visina. Inače ovo je put sa kojim može da se dođe i u Derventu. Prnjavor. Evo ga Sava. Kaoci. Jedan lijep prilaz Savi. Brodić. Vrh Gradina. Odavde se dobro vidi. Tu sad negdje još malo treba da se odvojim desno pa uzbrdo gore. Ovdje moram da skrenem. Kako je ovdje lijepo pored Save. Gledajte ovo. Koja je ljepota.
Motajica, Gradina, 652 metra. Gradina, 652 metra. Motajica, Srbac. Ovdje odvajamo desno. Sada je uspon i šuma. Eno Gradine gore lijevo. Sad se već slabije odavde vrh. Sad ćemo vidjeti koliko će biti ovako još asfalta kad počinje Makaran. Šta je ovi zmija? Nije normalno. I sad ovdje ima jedan mostić, kuća, ne znam, kud sad ovom stranom ovog lijepog potočića ovog. Izabrao sam ipak desni put od onog mostića. Šume Republike Srpske, šumsko gazdinstvo Gradina, šumarska uprava Srbac. Nastavljamo dalje. Nadam se da nisam pogriješio put. Mislim, ima neki lijevo, trebao sam ići sa njim, ali ovaj desni spaja se sa tim lijevim negdje gore. Tako da se sad ne vraćam. Čovječe, skontaj kakav kamenolom. I ovdje je neko izletište. Lijepo. Kakva dječica čuje. Ove godine su nenormalni. Komarci, bube, insekti. Tačno ne daju disati. Lovačka kuća, babin grob. Baš zanimljivo. Još jedna lijepa vikendica. Sve uz ovaj potok planinski. Put je ovdje i voda od nje. Dobro. Motajica. Prvi put sam na Motajici. Zanimljivo. Za sad. Evo i ovdje jedno malo izletište. Pored ove rječice. Evo upravo sad čovjek reče da ima još jedno 4 km odavde do vrha Gradine, 652 metra. A ovo je ko da idem na Trešnik
iz Banja Luke. Nije neki sad uspon da kaže čovjek. Još jedno izletište. Planinskog društva Videa Srbac. Sve uz ovaj potočić. Mislim da se rijeka zove. Ovdje je kiša baš odnijela put. Ali baš dobro odnijela. Ovo je put kojim je prethodno bio ucrtan. Spojio sam se sa ovim. Nastavljamo gore. Ravno. Tu sam negdje na pola, otprilike 320 metara nadmorska. Ima još ovoliko do vrha, samo što je sad postalo baš strmoviti. Ovdje mora i da se gura. Evo Save ovako dole, vidi se. Tu sam na nekih blizu 500 metara nadmorske visine. Penjem se ovom sjevernom stranom tuž rijeke Save. Ovdje je nekad bilo dosta rudnika, granita. Došao sam ovako u vozdu i penjem se za gradinu gore. Tu još malo trebalo bi da bude odvajanje desno za gornju Lepenicu, Manastir Osovcu. Ne znam da ću se odlučiti da idem na taj dio tamo pa na Seferovce da se vratim. Previše su ti putevi, gledam zarasli. Ne rizikujem se. Nisam ponio ni rezervnu gumu da baš nosim. Baj se odavdje, ne isplatim se. I ovo kažu da je neki sport, jebi ga. Moraš poštovati. Napokon izađu na ovdje jednu ravan iznad Kote crkvište 539 nadmorska. Sad sam na 560. Idem prema gradini. Sad pretpostavljam ponovo počinje strmo uspon. Ovdje se već ovako, ali vidi se i Sava, samo je već šuma dobro listala. Pa se na kameri ne može baš primijetiti. Evo oni momaka sa kvadom što sam ih sreo odozdo. Kako je? Ide pomalo.
Kaoci Srbac. Follow this way for 700 meters. 652 još malo. I evo ga. Tu sam. Ovo bi trebalo da je Gradina. Trebalo bi da sam izašao. Čekaj. Vrh Motajice. Evo. Da, gore druže. Vrh Motajice, 652 metra. I evo ga, vrh Motajice. Wow. Gradina, opština Srbac, najveća kvota ovdje u Srbcu, 652 metra. Šteta sad što se ne mogu popiti na ove predajnike gore. Pogled je zdrav, sigurno, dole na Savu. Motajica. Planinarsko društvo Bučak, broj. Planinarsko društvo Bizant. Telekom poštovanja Luka, Skuže Tondo, Enduro, Motocross Ledenca. Motajica, 652 metra. Išta napuštam Motajicu. U ovom pravcu dole. Ovdje se nalaze još u blizini vrhovi, malo veći. Lipaja 643 metra nadmorske visine i Oštraja 521 metar. On su ovako dole u ovom pravcu. U pravcu manastira Osovice. To bi bilo to. Ugrijalo je danas dobro. Sad je zanimljiviji bio. Kretanje je brže. Ovako sad u ovom dole lijevo od mene djeluje Donja i Gornja Lepenica, manastir Osovica
u jedan od najstarijih manastira u ovim predjelima. Plan mi je bio da idem preko Lepenice, ali je zaraslo, baš je zaraslo tim šumskim putem. Tako da to ostavljam za drugi put. Kakva priroda i cvrkut ptica ovdje na Motajici. Evo ovdje odavdje već vidim kroz grane dole. Mislim da je Srbac. Ne, vamo je Lepenica. Taj dio. Ovo je put. Mislim da je to put u stvari. Sa kojim sam trebao da se odvojim za Gornju Lepenicu. Ali odustajem. Previše je zaraslo. Ovdje je voda baš dobro odnijela put. Onda se baš i ne smiju koristiti toliko kočnice, trupanje šljuna. Mora se čak i sporije malo voziti.
spuštam se odozgo sa vrha Motajice. Sad vidim da ovaj lijepi potočić, da se zove Rijeka, kao i ovo mjesto u koje dole silazim. Baš je moćno ovdje. Kako je samo kamenito kroz korito rijeke. Evo me u mjestu Rijeka. Spustio sam se sa Graljine. Fino naselje. Za vikend moglo se. Ima dosta i vikend puća, vidim. Samo je dosta zaraslo i zapušteno. Izgleda da se to sve slabije koristi. Da je se čovjek povukao iz šume, a to ne valja. Evo me ovdje kod ove pravoslavne crkve gdje put desno odvaja za Prnjavor i Dervent. Ja idem lijevo prema Srpcu. Evo ga ulazak u Srbac. Završena ruta. Baš je pržilo danas, a nisam se baš nadao ovolikom suncu, ali dobro, super. Radi, kort radi.
super. To je to.